itlama go rarabolola dikgang tsa bogosi jwa bakgatla ba ga Manana kwa ga Thamaga. Lenaneo la continuous refereeing le tla thusa go betla batshwara diphala ba se nnela ruri. Wetso yo tolokolola kgotsa ranola ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane me ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi ba tlotse ba amogetse tautona wa lefatshe la Estonia Re Ala Karis mohumagadi wa gagwe Mme CJ Karis bagolwane ba puso le bagwebi ba lefatshe leo ba ba leng mono mo Botswana mo leetong la malatsi a le mane. Leeto la ga tautona Karis le gatelela tirisano mmogo ya lefatshe la Botswana le la Estonia e simolotseng jalo ka dingwaga tsa bo 2003. Mafatshe o mabedi a dirisana mmogo mo go tsa go duela lekgetho ka maranyane le tse dingwe tse di amanang le tiriso ya one. Leeto la ga tautona Karis mono le tla fa mafatshe ka bobedi sebaka sa go nonotsa le go atolosa tirisano ya one mo go tsa bojanala, thuto le tse dingwe. Lefatshe la Estonia le itsege thata ka tsa maranyane le ditirelo tsa madi, temo ya dijo di tshwana ditapole, mabele, matsela, metswako le boitsanape jo bo kwa godimo jwa go dira metšhini ya dithelebishene le diromamowa. Wetso kganyengwe e ngomolampelo ke reng seopedi sa mono gae Thabo Mapetla Ntirang yo itsegeng jalo ka lona leina la Mapetla mo mohameng wa bodiragatsi o tlhokafetse. Go ya ka balelwapa Mapetla o tlhokagetse makukwana ka tsa kgomo mo mosong wa tsatsi la gompieno, tsatsi la mosupologo. Mapetla yo neng a le dingwaga tse di 40 salaka simolotse bodiragatsi ka bonnyana tota a bina mmino wa borankana, mmino wa setso, mme ya re ka ngwaga wa 2000 a tlhagalela sentle bontle ka mmino wa kwaito. O tumile ka dipina tse dintsi tse di monate tse di neng di dira gore barati ba mmino ba itshikinya bobe. Dipina di tshwana He Wena le Sekoko. Balwapa ba re maikelelo a gagwe e ne e le modiragatsi yo neng a batla go godisa mahama wa bodiragatsi mono gae ka go tlhomamisa gore beng gae ba kola maduo a bodiragatsi. Dithulaganyo tsa phitlho di santse di rulagangwa a moa wa gagwe o robale ka kagiso. Ga re tswelela baitsanape ba lekalana la Botswana Geoscience Institute BGI ba tlhalositse gore thoromo ya lefatshe kwa moepong wa BCL number 3 shaft kwa toropong ya Selibephikwe ga e ka ke ya baka go wela ga lefatshe. Moeteledipele wa dipatlisiso tsa maranyane kwa lekalaneng leo Repuso Akanyang o ne a araba dipotso tse di neng di botswa ke makhanselara morago ga go rola pego kwa phuthegong ya khansele kwa toropong eo. Pego ka Karabo Molusi. Tlhobaelo le dipotso tse di ntseng di le mo dikakanyong tsa banne ba Selibephikwe di arabilwe go lebilwe maduo a dipatlisiso tse di dirilweng ka fa tiro ya go laola seemo e tsweletseng ka teng, go se ba leitlho le thulaganyo ya go sekaseka le go tokafatsa lenaneo la go tswala number 3 shaft mo go babalesegileng. Go ka hokotswa thata go latwa di-mainstreams di o di a go lotikwa jaaka go roma a rona go dikwa a re sireletsegile go le kae. Ha re lebetse di-mine plan re itlela gore nya the depth at which the mine workings, underground mine workings di simolola ko teng is deep enough go make sure gore ga go nne le mo go teke ground subsidence. Tiro ya go pompa metsi a mo moepong le go ela tlhoko selekanyo sa one e tsweletse ga mmogo le tiriso ya maranyane a seismic go fokotsa ditoromo tse di lemogilweng kwa number 3 shaft. We assess if we were to move the water level from 1000 to 830, now what is the most optimized way of doing it without causing any problems, tremors and other things like that. So we're going to re-optimize that. The other thing that we need to do, like I've already said, is to conduct geotechnical and hydrogeological operational risk assessments. Tiro ye nngwe ke ya lenaneo la go tswala moepo wa BCL ka kakaretso mo go babalesegileng. Lenaneo leo le tla tlhalosa borai jo bo ka tlhagogang mo isagong, megopolo ya go tsiboga, go nankola ba ba amegang le boikarabelo jwa bone tse toropo e ka di akolang le tsela e di ka fitlhelelwang ka yone. First and foremost, a detailed SPA microzonations plan. We need to do that. We need to conduct a mine closure scoping study and also do a mine closure plan cost and strategy. It will now go for funding exercise. It will go through the stakeholder consultations. It will go through the government approval processes, parliamentary approval processes, and approval and implementation.
and then finally we get into the final implementation of the plan. Lenaneo la go tswala moepo wa BCL mo go babalesegileng le tla ntsha bokaedi jwa gore a banni ba ka dirisa metsi a tswang mo moepong mo temong a moepo wa pele ka nna lefelo le go direlwang dipatlisiso mo go lone le bojanala gareng ga tse dingwe. Karabo Molosi, BTV News, Selibi Phikwe. Tona wa lephata la tsa lefatshe le metsi Dr. Kefentse Mzunila a re makgotla ka boya lefatshe a tshwanetse go abelana kunkuru le maele go he sa jalo boleng jwa ditiro tsa bone ya go abela Batswana lefatshe. Tona ona a tlhalotsa gore lekgotla lengwe le lengwe le na le sengwe se ba se dirang se se gaisang sa ba bangwe mme ka jalo go le botlhokwa gore ba abelane. Dr. Mzunila o buile se ko phuthegong ya Botswana Association of Tribal Land Authorities kwa Phalape o nkinele diatametsing ka go batla go bua tshomi tsholofelo tombale ka pego. Puso e beile ko pele gore mongwe le mongwe a nne le tshiamelo ya go nna le lefatshe ka se se ka nonotsa thata go hetla tokafalo ya itsholelo ya Batswana mme ka jalo makgotla a kabo ya lefatshe a netse boikarabelo gore mongwe le mongwe a abelwe lefatshe. Ko phuthegong ya Botswana Association of Tribal Land Authorities batla makgotla a kabo ya lefatshe a kgothaditse go tokafatsa bokgoni jwa bone ka go ithuta mo maitemogelong le mo dikitsong tsa ba bangwe. I believe every land board has a strength. If you don't know it, I will tell you. Every land board has a strength. Now, you need to look at each other's strengths and benchmark for what is it that is strong about these particular ones. I get about and they have very strong governance, etc., etc. So you need to look at each other and see how you benchmark from each other. Boeteledipele jo bošwa jwa batla bona jwa tlhalosa dingwe tsa dilo tse ba di tsayang di le botlhokwa gore ba di dire. O ka re le di-land board re ne re salla ko morago gore re go ntse go na le yone tshologelo eno ya go bewa ditsha go ntse go na le tlhaelo eno ya ditsha batho ba itse gore tota mme gone molao wa lehatshe one o batla eng. So some end up but mo illegal land activities tse e leng gore ga ngwe ba tsaya gore bao ba siame ba tsene mo ditshenyegelong e re ga molao o tla o bala o itlhele gore tota bontsi ba tlodile molao. So ke go thusa public education. The existence of this association as an advisory body to government is critical for the future of Botswana's land management, which is why our legislators saw it fit to formally recognize our association through the Section 52 of Tribal Land Act of 2018. We now look forward to the conclusion of this transformation through the development of the subsidiary legislations to operationalize Section 52 of Tribal Land 2018. Le fa mokgatlo o ne wa re o na le dikgwetlo tsa go bona ditlamelo tse ba solofelang gore diphetogo mo molaong wa lefatshe la merafe la 2018 di tla thusa go tokafatsa ba ne ba re ba kgonne go aba ditsha di le 67,000 mo seelong sa 100,000 se ba nneng ba se beetswe ke puso. Solofela Tombale, Botswana Television. Ratropo wa Gaborone Re Austin Abraham a re tiriso ya ditagi e tsweletseng ka go gola kana ikekela jalo mo toropokgolo Gaborone le mafelo a mabapi ya tshwenya. Ratropo o buile se mo mosong ono jaaka na kopane le moeteledipele wa lekgotla la Junior Chamber International JCI Re Kevin Kumaravel yo neng a wetsa leeto la gagwe la malatsi a mararo mono. Bontsi jwa banana ba emilwe ke dikgwetho tse di garologaneng di akaretsang lethoko la ditiro tiriso ya ditagi ga mmogo le dikgang tsa tshireletsego mo baneng gareng ga tse dingwe mo go arabe matshwenyego a go botlhokwa gore go dirwe mananeo a tshwaraganetsweng le go ta ka mananeo a itebagantse le go thabola setšhaba ka kakaretso. We are having a problem, Mr. President, with our youth. I don't know where these drugs are coming from, but they are really killing our society. So our future
the generation is doomed. loeto le la moeteledipele wa lekgotla la JCI le sologetse go taka ditharabololo tse di tatisang tshwaragano ya motia gareng ga setšhaba mo nageng le kwa ntle ga lefatshe leno. One of the important purpose of this visit is to ask the Honorable Mayor for support for JCI and also to use JCI Botswana because we are a young group of members here and we can always be a great supporter of the initiatives by the government because around the world we have been there have been many examples where we are working closely with the government. Tshwaragano gareng ga lekgotla la Junior Chamber Botswana le la Junior Chamber International e sologetse go tisa botsalano jo bo tiileng ga mmogo le go atolosa gota ka mananeo a tatisang dithabololo tsa motia ebile e letsa senna la ruri gareng ga setšhaba ka kakaretso. Moja Timo Kipelo, Botswana Television, Gaborone. Mopolamente wa kgaolo ya Gabane Mankgodi re Kagiso Musi go tlile batsadi go godisetsa bana mo tseleng ya modimo a ka faele yone tsela tota ya botshelo le bokamoso jo bo eletsegang. A re go dira jalo go ka thusa go rarabolla dikgang tsa go tlhoka kutlwisisano mo malapeng. Re Musi o buile se busheng kwa Gabane mo thutopuisanong e ne e rulagantse jalo ke kereke ya Salvation for Christ International. Pego ka Butulo Mogorosi. Kereke e ka iwa e le seikokotlelo sa lefatshe fa go tsena mo go tsa go letlanyeng malwapa ga mmogo le botsalano ka e le one di gogang kwa pele mo dikganyeng tsa go tlisa kagiso le ledula mo setšhabeng. Re Kagiso Musi a re batsadi ba seka ba ipona tsapa ka go isa bana ko ntlong ya modimo gore ba golele mo tseleng ya tshiamo. Gape lerolo jwa le sa le metsi a e re ngwana hela a santse a bala crash a bala 1 re bontso motsosa o morao re a re kerekeng jaanong a re neng re lwantsheng bana ba rona gore kereke ke yone bokamoso ke yone botshelo tiro e ga e ka ke a kgonwa ke puso e le nosi every time ha motsadi a na le mathata ba go puso me le rona e sa leng re tlogela kgang ko morago e le rona e sa leng re hitla kgang tota mmaba ba ga itse gore a re kgone mo malwapeng o simolola a re harologanya le bana ba rona ba sa ruti. Hence reconciliation. There must be reconciliation because almost 3 years can two work together unless they agree. So in our family, together with our children, with our wife, with our husband, there must be reconciliation. There is nothing that can work if there is no agreement. Go dira diro ka morero go kaiwa e le gone mamang mo go letlanyeng malwapa ga mmogo le botsalano. Wena you are always right. Gona le batho ba bantseng ja ba le mo lenyalong ba le ko tirong ba le mo di committee, they are always right, their word is final. That kind of attitude will not build a relationship, whether business wise or love affair or mo family kana mo committee mo le ngwe ka go tsenya mo gone go go nna. Ba ba tseneng thutopuisano e ba ithutile go le go ntsi mabapi le go letlanya botsalano. A lot of us we differ because of a lot of reasons we know, but for us to move forward we need to embrace reconciliation. Without reconciliation there is nothing that we can achieve. We need to put aside our differences because the first thing is no one is perfect. So if somebody has made a mistake in your life, don't write them off. In your family, if somebody has made a mistake, don't write them off. Bana ba rona ja ka ile gore ba ithuta mo go rona batsadi ba bone re mise mowa wa go tlhoka go itshwarelana ka gore Kriste a re itshwarelane jaanong ga go ntse a lo go aga tšhaba e re tibetse maikutlo. Morafe o rotloeditse go batla thuso mo go ba ba maleba fa go tsena mo go tlhoka kutlwisisano. Bodulo Mogorosi, BTV News, Gabane. Mohumagadi wa ga Kgosi Malope mme Masitsibi ga se itsewe o kgothaditse setšhaba go emela dikgang tsa bomme ba ba itsholofetseng ka dinao segolobogolo tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo. Mme ga se itsewe o buile seo kwa thutopuisanong e neng e tshwerwe ke lekalana le le ikemetseng ka nosi la Ke itsholofetse kwa ga Maile a Bobela kwa Kanye go arogana jalo konkuru le dithuto ka dikgwetlho tsa boimana le bomme ba ba itsholofetseng. Ke solofetswe ke Segofetse Makwinja wa Bega.
mme ga se itse o tlhalositse fa makalana a tshwana le la ke itsholofetse a le botlhokwa go etelwa ke bomme ba ba itsholofetseng batsadi ba ba tlhokomelang baimana ga mmogo le borre ba ba imisitseng go itseela dithuto ka dikgwetlho tsa loeto la boimana gore ba tle ba kgone go tsibogela go kopa thuso ka nako fa ba lemoga dikai dingwe tse di amanang le dikgwetlho tse ba di raletseng. Ditaba tse re tlo di fumana tsatsing la kajeno di re thusa to make informed decisions maphelong a rona re le bomme. My plea to you is that it shouldn't end here. Let it trickle down to your peers, to your family members and your communities. Le bona ba utlwa hore na thuto e le fumaneng e reng, and also le bona where to get services. Mogolwane wa lekalana le mme Pontsho Kodisa a re maikaelelo a lekalana le ke go netefatsa gore setšhaba go rala lefatshe leno sa amogela dithuto tse ba bo ba di tsenya mo tirisong go fokotsa manokonoko le ditlamorago tse di ka bang bomme ka fa mosing. Ever since re simolola go dira ditiro tsa rona tse e leng go psychoeducator e leng tota go gasa molaetsa ka botsogo jwa tlhaloganyo jwa bomme ba ba itshologetseng le batsetsi le go ba tlhatlhobela condition e re bitsang pre and postpartum depression. Mo gongwe be nna go fara counseling. We have helped more than 400 women ba e leng gore ba tswa mo Kanye district. Re ba re imisitseng bana ba kgona gore le bone ga re rena re na le sabe mo go ba tsenyeng di-stress ka gore ke be ke na le stress mme ke sa itse gore gongwe ke yone mo go khosa mo go teng ke yone depression yaanong ke heletsa ke ntshetsa stress sa me mo go rre ke rotloetsa ba bangwe ba e leng gore ba ne ba sa kgona go tla kana e le mme o itsholofetseng a le ko lapeng a tlhoka thuso mabapi le tsone tse tsa PMTCT kana a tlhoka kitso e tseneletseng mo go tsone tsa postnatal depression gore o ka ikgolaganya le ba ke itsholofetse kana a tsena ko tleliniking e gaufi. Borra be re utlwa gore re supiwa ka menwana go ditlhomo gore ga go sena go nna re lemoga gore go botlhokwa gore re ire botshelo re be jaanong re botlogela mo tseleng re tlogela motho jaanong ka morwalo e tekwaga go a le nosi melo a rona ro babedi. Setšhaba se kopiwa go ipha nako go kopa bogakolodi le tshedilo maikutlo fa ba lemoga fa ba imile go akaretsa le borre ba bone ga mmogo le batlhokomedi ba ba tsetseng go etsa go baka ditathegelo tsa boimana masea matshelo a bomme ba ba imana gareng ga tse dingwe. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Wetswa le gona o tsibang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television tsa nako ya bosupa tsatsing jalo la mosupologo mme ga re tswelela bangwe ba ba diragatsi kwa toropong ya gantsi ba re lenanao la go ribolla talente go rala lefatshe leno le le eteletsweng pele jalo ke lephata la kgaso le ba thusa thata go tlhabolola bodiragatsi jwa bone le gone gore ba tle ba golagane le ba bangwe ka bone mo mohameng o wa bodiragatsi ba buile se jaaka ba kgaso ba ne ba le kwa gantsi go tswelediša lenaneo la bone la DBS Roadshow. Lenaneo le dira ka tshwaragano le company ya Big Dog Productions e eteletsweng pele ke modiragatsi yo o tubileng thata Thato DJ Fresh Sikwane. Angela Enosa Kapego. Banni ba gantsi ba akotse lobebe la bodiragatsi jaaka letsholo la go ribolla talente le le boloditsweng ke lephata la kgaso le ne le tsile mo toropong beke e simolola. Badiragatsi ba neng ba supagile le diopedi tsa popota bangwe ba diragatsa ka ditime tsa bone di akaretsa senaro le sekgalagadi ba gakolola go tlogela motlhala mme ebile moopelo wa bone e nne o kgomang matshelo o dira pharologanyo mo setšhabeng. Do you have impact as Mudrahas? Or not impact it would hope as Mudrahas. But come see what's a pillar for the Hawana Matata. Mudrahas is the escape ever Koka for the moment to Oka Hemanyana.
ntateng ya modiragatsi ba rona. So it's important as modiragatsi for gakologelwa gore impact e botlhokwa. Ga o re tlogela gompieno ka moso ra go gakologelwa ya modiragatsi ba gago. Badiragatsi ba re molaetsa o baotse go tshwanetse go nkage ka mahokwana a bua ke ithute go imotivate le nna ka bonna ke itseele ditshwetso tse di siameng tse di ka ntira gore ke nne seatlhego sa batho kgotsa ke nne seatlhego sa lehatshe la rona. Le rona re gasa message hela ya ka go ka tshaba COVID-19, we do the same message ka puo ya SARS. Re kgalemela batho tswa mo dikotsi tsa ditsela what re dira dilo tseo ka language yone ya ka kwana ya SARS. Di-show tse dintsinyana di tlisa opportunity ntse for us banana gore re itshupe mo bathong, di-promoter di re bone le rona re golela le re motivatege thata ke ekeletsa gore kore se ka nna gore e reele one re nne kore re rona bana re ikise ko di-show se ka nna ela ba tshwere ke moopedi music di-show di tampata ke no tshwanetse go latele di-show. Kgangkgolo ke go leba bodiragatsi ka leitlho le lešwa. Bodiragatsi bo hetola matshelo a banana, bo hetola matshelo a malapa, bo a re hetola. This is human and social development. Yaanong a re sa le morago kganye re bone gore re diragatsa ditalente tsa rona, a re se ka ra robala ra ba ra go swa ka ditalente tsa rona. Badiragatsi segolo jang ba ba santseng ba hatlhoga ba rotloediwa go losa talente ya bone mme ebile ba bone gore mo mohameng o ke eng se se ka nwegang moro se ba tsenyetsa madi mo dikgwameng. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Re tswela le letsholo le la gore bolola talente moeteledipele wa Big Dog Productions Thato DJ Fresh Sikwane o gakoletsa badiragatsi go tsaya tiro ya bone ka tlhoafalo le go fetola ka fa ba ntseng ba dira moopelo wa bone ka teng go nna jalo le sebaka sa go bonwa le go diragatsa ko mafatsheng a mangwe. Ba Big Dog Productions le ba lephata la Broadcasting Services e le la kgaso ba ne ba etetse kwa motseng wa Gumare go fa badiragatsi sebaka sa go supa talente ya bone. Tiny Tsukudu Kapego. Go fetola ka fa badiragatsi ba akanyang le go dira dilo ka teng ya boele lentswe la letsatsi se ile go kgothadiwa go tsaya tiro ya bone ya bodiragatsi ka tlhoafalo. Badiragatsi ba rotloeditswe go itsaya tsia mme ba tlhoafalle go bapatsa tiro ya bone le go nna motlotlo ka yone. Ba kgalemeletse go dirisa nnotagi phetelela. So I think if we can identify our own mekgwa e sa eletsegeng, mekgwa e leng gore re busetsa ko morago, then we can be a step closer to mindset change. So now that's my encouragement, especially to youth, to banana, you know your habits. And how we can and you know if your friends are good for you or not. So I think it's very important that we change our habits. Then our mindset leonetla salamora ne re itse hela gore music e ra tsamara go bina kwa noa go nna monate bo DJ ba letsa hela ga mme hela re change the country tso ka gore gompieko you can make a living out of bodiragatsi mo khaola rona kwa bango ba gaitso it's very diverse ina le the culture tse dintsi it is very rich. It has got a lot of talent. Badiragatsi ba supile fa DBS Roadshow e ba tswela mosola ka iribolla talente e ba nang le yone. Roadshow e godisela thata cause rona ba ngone se re exposed to batho re khone go ta hapela ga batho ya re godisa re di artist DBS Roadshow e re rotloetsa re le banana gore re ka ya pele re ka gatela pele ka dipina tsa rona hale ya re godisa ka re ba bang ba uta dipina tsa rona la modredi ha ba re itse ka Roadshow na eta mo rena na ka re batho ba re bona ba re itse ke tsa gore DBS re le badiragatsi re itumela gore e gona gore isa go batho gore music wa rona batho ba gone go itse wa yana ga o taka pelo music you are going to gain a lot of followers even if you don't make it to the stages tse di kopele ke gone ke tsenela competition ya Roadshow ga ke tsere ka go tsatsa ya me ke tshepa ke dumela gore sengwe le sengwe se tla tsamaya ka thelela Letsholo le la go ribolla talente le tswalla le mafelo a mangwe a lefatshe leno mme o tlhophilweng e le mofenyi o tla ikgapela kolo ya modiro wa Polo Vivo. Tiny Tsukudu,
BTV News, Gumare. Batswana ba rotloediwa go dirisa ngwao le ditso tsa bone ka tsela e ka ba thusang go itirela madi gore ba kgone go tlhabolola matshelo a bone mmogo le gone go somarela ditsatlholego. Se se builwe ke tona wa tsa madi mme Peggy Serame kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya baga morarano tono twarolong ngwao ya barolong kwa Good Hope. Lona Sekobo ka pego. Mo nakong e letlhoko la ditiro le tshwentseng thata, Tona Serame o goetlha morafe go dirisa ngwao go itirela madi a supa fa seo se tla thusa le gone go aga itsholelo ya lefatshe mme gape go thusa go somarela ngwao gore e se ka ya nyelela. O tsweletse a tlhalosa fa go le botlhokwa gore morafe o tlotlomatse dingwao tsa bone ka go nna ba tshwara malatsi a go ipeelela jaaka ba dira gompieno. Mahatshe a mangwe re a go go nereela go a go bona hela ka ba harologana le batho bangwe ka teng. Ngwao ya rona le ditso tsa rona a di re irele letseno, a di irele botshelo, a re kgona gore re itshedise ka tsone. Re tshwanetse re sireletse ngwao ya rona, re e godise. Mme re ka sireletsa yang ngwao ya rona? How can we preserve our culture as Botswana? Sa ntlha se ke ka se buang ke gore re tshwanetse re kwale. Re tshwanetse re kgone go dirisa maranyane le babega dikgang go bua ka ngwao ya rona. Mo boemong jwa morafe go se letla moreng a tlhalosa fa go somarela ngwao go thusa go aga setšhaba ka e tla bo e rotloetsa go nna le mekgwa e e siameng le go dira dilo ka tsamaiso. Gongwe kana ha o bona bana ba ne ba hapoga hela yana mo matshelong a bone ke gore gongwe re na le seabe le rona ka go tlhoka go ba bontsha tsela, ka go tlhoka go ba ruta se Setswana e leng sone, ka go tlhoka go ba ruta ngwao ya rona ya Setswana. Gongwe go tshegetsa le go tsosolosa ngwao ya rona go tla re thusa go isa lehatshe la rona, go isa tšhaba ya rona ya morolong ko pele. Gore re hetogele kwa botokeng. A re kwaleng ditso. Re na le ditso tse dintle tse di humileng tse di ka tlhamang le diphatlha tsa medereko. Rolong ba rotloeditswe go somarela ngwao ya bone ka go ruta bana ba bone le gore banana ba seka ba ikgatholosa se ga bone. Lone Sekobo, BTV News, Good Hope. Kgosi ya Bakwena, Kgosi Kgari wa boraro o khupile morafe wa Bakgata ba ga Mmanana kwa motseng wa Gathamaga go mofa sebaka go leka go rabola dikgang tsa bone tse di amanang le bogosi jwa motse o. Seo se tla morago ga ketsaetsego e ba mo e beileng pele e gore setilo sa bogosi se tla tlhatlhamiwa ke mang magareng ga mme bone go bua mang yo e le morwadi wa kgosi ya pele kgosi go bua mang wa bobedi le rangwanagwe e bon re Matshego go bua mang. Kgosi go bua mang wa bobedi o tlhokagetse ka ngwaga wa 2021 ke se go fetswe Makwinja ka pego. Kgosi Kgari o tlhalositse fa o tile mabaka go tswa mo matlhakoreng otlhe a e mennokeng gore ke mang yo nang le tshwanelo ya go bewa kgosi ya motse magareng ga bobedi jo. Ka jalo kgang e tlhoka go sekasekiwa pele go tsewa tshwetso e maleba ya gore ke mang yo ka tlhatlhamang kgosi go bua mang wa bobedi yo na a busa morafe o mme a tlhokafala a le dingwaga di le 74. Ke a lutwa gore le gabedi maina a mabedi a lengwe le lengwe le na le batho ba ba le mennokeng. Mpo bothe ba ba buileng ka kgang ya go ira dithopo ba ne ba bua ha ba sa e bate le ne le bua gore ka le thakathakanyetsa go ya ka ga nna ke le utuleng ka teng ga se kgang e re ka tsena mo go yone. Morafe ga mmogo le bana le seabe ba ne ba fia sebaka sa go arogana maikutlo le mabaka a bone mabapi le dikgang tse. Setilo sa bogosi se mo lapeng la rona se fela mo lapeng la rona. Nnake wa go se gata setilo seo ba kgatla ga re lwele setilo se le ope. Rangwane bele ke rra rona nna ne re itse gore go fula reng ga rra rona ke ene ano motsadi a rona e leng gore re simolola go tsaya lorato le lotlhe re le motshella ga se mo gompieno re ka borentse ana re lwela setilo le ene le goka
rona ba ntlo a ramsile re Matshego go bua mang mogolo go bua mang o busitse mogolo e dira tsame o busitse jaanong rena re itse gore ka naalano le tsamaiso ya rona mono e go se go bua mang Matshego o tshwanetse go tsena a se kana kganya molomo hela a ba ntshe mekwalo ya gore boswa jo ba bonetswe leng ke mang gona le bomang abili a o ka lwela boswa le bana ba ga mogolowe ke ra ha re bua ka boswa ka nne bangwe ba bua ka boswa o ka bolwela le go bua mang ye se le bana ba ga go bua mang batho ba modimo a re sa tsose modumo mo legaeng la rona ne le legae la rona le iketlile mo go botlhe le bone ba ba tsamaileng bone bo leina kante nna re bilene a nna re boswabo ba morona a ene ha gare ga bana ba botlhe le bone ba ba re tlogetse ke ene hela o ang go tlhoka go ja boswa Sekgare o tlhomamiseditse morafego ba fa phetolo pele ga kgwedi ya mopitlo ya fifing ke se go fetse Makwinja BTV News Tamaga Tona wa metshameko bong banana le ngwa re tumiso ra kgare a re manano a puso a matsorotsoro a banana ba ka dirisang go simola dikgwebo tse di ka ba thusang go tsholetsa itshelelo lefatshe leno le go tlamela banana ba bangwe ditiro re ra kgare o na bua jana ana buisa banana kwa motseng wa Tsapong ke o lebogile ra dipotsane wa bega Puso e tsere dikgato tse di maleba go hokotsa madi a dia a kileng a bo a thata ga sa ikopelo tsa banana mo mananeong ka maikaelelo a go ba rotloetsa go nna le seabe mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno re ra kgare go gakoletsa banana ga seabe sa bone se tlhokagala gore lehatshe leno la tege mo maikaelelong a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 ne la utlwa ha puso e rola madi a monongwaga gore go tla lenaneo le lesha le tla le tshotse madi la ntlha irile ha tona wa madi a announce re 200 million chema me ra buisanya ra dumalana le ba tlotlego mapalamente ka bongwe hela jwa pele gore madi a okediwe a ye go 500 million tona ona kopa banana go etola dikakanyo tsa bone ra gore re tlogele gore difomo go fila difomo go dingalo re tlogele gore go go tsewang difomo teng go kgakala re tlogele dio tse di ka skin di re thusi gore re kgone gore re tlhabolle matshelo a rona dikgang tsa banana le tsone tsa nna teng ke le dithusa ke tla ke ba ka di ditina mo e leng gore ke tla ke nna maswedi ga gonne gore ke tseo ke be ke diriswe e tiro ye wa ke dire ke le payment gore ditina go boga go tswa motho go sele a tla go bereka gongwa le ditina mo go logaba mabapo gore mo ke sa go itumeleng mo ke itseng gore go teng le mo dikgaolong tse dingwe ke a utlwa ke mo batho ba rona ba tswang mo tseleng o le ho le monana o theogetse ke utlwile kganya gape go Repops o theogetse ha ntse o theogetse ya lo ngakaletse o dira bojotlhe to impress ba o dira le bone e le bagolo e be le gore go tswa motho ko ntle a batla go hira mo phatleng ya gago ke ne ke re mo go ntseng jalo hela go diragala banana ke kopa lo batle mogala a me ka gore le ka go bona motlholo lo buele nna ke tle ke tseye dikgato la utlwa morago ga bokopano le banana re ra kgare o na etela maraka o no rulagantswe ke lekalana la lea ka maikaelelo a go supetsa setšhaba dithoto le ditamelo tsa bagwebi mo kgaolong ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television Tsapong Wetso go tsena khutlana sa tsa metshameko me kgaitsedi ke go segonkwe o malala a laotswe kgaitsedi motho
Madumela Benson o teng wa tsoga bongabe. Ke tlhotse o gate ga tsewe. Ha tsewe. Ga kwa tsewa. Ha tsewe go tlhelele ke hela gore jamme botsogo bo teng ke hela gore tota hela me ga bo borra. Ha bua botsogo ke hela gore maphakela re phaketse re begaola dikgantse di se monate rra tsa go latlhegelwa ke mongwe a sa kgantshwana sa rona mo mererong ya tsa moopelo e bong yana mapetla ke dikgantse le gore di botlhoko thata. Di botlhoko gaitse di aka me modimo ntse ke modimo. Yes. Kangela ke gone gore re tlogela e siame tsa malatsi a ntse a tsamaya re ba hese ba ka gore kganye setle mme moragonyana re tla tshwanela ke go moha pako le poko e mo tshwanetseng. Ka ba maru re ra because o dirile tiro entle le ruri. Amen. Tla ke leboge Benson me kere madumela wetso tle ja sa tlhalositse yo fano ke go segongko yo tla mga go nela dikgang tsa mosamko tsa Botswana tonight me ka gore letle a re tsena mo go tsona re simolole ka e dieteletseng kwa pele. Lephata la banana bo metshameko le ngwao ka tshwaragano le BNC ba letse ba diretse setlhopha se se tlaemela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa bolesome le boraro tsa Africa Games moletlo wa tsamaya sentle mono ga borone mothusamokwaledi kwa lephateng la banana bo metshameko le ngwao tshepo mo phuthing o gotlhile batshameke go itse faele baemedi ba lefatshe leno fa ba tsaya karolo mo metshamekong ya boditšhabatšhaba mme ba tshwanetse go dira seo go tlotlomatsa lefatshe leno ka nako tsotlhe setlhopha sa Botswana se agilwe ke batshameki ba le 54 go tswa mo dikarolong tsa mabelo basketball, beach volleyball, tennis, taekwondo, swimming, judo, weightlifting le boxing. Mo godimo ga setlhopha seo se tladitswe ke bakatisi le bagolwane ba bangwe ba le 34 go dira palo yotlhe go nna 24. Setlhopha se emelela mono ga e ka mosogo le ba kwa dikgaisanong tseo tse di solofetsweng go simolola ka la botlhano go fitlha kgwedi eno e le 23 kwa toropong ya Accra kwa lefatsheng la Ghana. Fa tswelela mogolwane wa lekgotla la Botswana Referees Association Phodiso ra Setsoga a re ba simolositse lenaneo la continuous refereeing go dikgaolong tse di farologaneng tsa lekgotla la Botswana Football Association gore ba nne le batshwara diphala ba senela ruri ba ba ka tlhabolola motshameko wa kgwele dinao mo lefatshe leno ka bophara ka tlego kgakole o go tsholetse pego. Mogolwane yo o tsweletsa re ba tshwara diphala ba ba nang le lorato la go tsamaisa metshameko ebile ba na le keletso ya go tlhatlhogela kwa godimo ba ka ikwadisa kwa dikgaolong tsa bone kwa ba tla tlhalosediwang gore go tlhokega eng gore ba ka rutontshiwa mo go tseneletseng. Tla le ka gore re go thusa ka re go thusang ka teng le motshwara phala gore re go hitlheletse ha o leng teng a ka gompieno o e seng a nne motshwara phala ko regioning re tshentshile lewa re tsena ka tsela e leng gore re bona gore re ka helela le gore re ba ruile ba le bantsi mo go teng retention ka gore re ntse re itemogetse gore bontsi ba se ba ka ra ba rutuntsa mme re ha re hulara le bone ba sala ba nna ga ba ya go kwadisiwa ba tshwara diphala fela ba ba ikiteileng sehuba go ema dikgang tsa gore ba ikgogele morago mo tsamaong ya nako jaaka go ntse go direga mo nakong e fetileng mo dikgaolong ka go farologana mo go baketseng lekgotla la BFA gore le latlhegelwe ke madi a mantsi mme re register ba ile gore tota hela gompieno o bo tshwantse gore bo irile form 5 ngwaga tsa go di le between 18 and 25 ka gore dingwaga di ra go le go ntsi mo go goleng ga motshwara phala ha o tsena mo botshwara phaleng dingwaga di setse di potile ka kwa ga ona go tsana go etelele re go bohelong e be re sa go dirisi ka gore ha o retire mo refereeing tshwanetse re be re go dirisa mo di-structureng tse dingwe nna sasara go nna instructora kgotsa go nna administratora ya referee mme ya le gore yaanong experience ya go e ko tlase ya tlhaela ha re ka kry-a go dirisa yaanong re tla be re go traine bo sa re tswele mosola e be e leng gore yaanong go tshwana le ha re epile motlhobodika e be re katela madi a sešhaba mo go one. Tsholofelo ke gore lenaneo le la continuous refereeing la atlege mo dikgaolong tsotlhe tsa lekgotla la BFA gore lefatshe leno le nne le ba tsamaisa metshameko ba tlhotlhwa ba le bantsi ba ba ka yang go tsamaisa metshameko ya mafatshefatshe ka go farologana segolo jang mo kgaolong ya Aforika. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela go goroga ga setlhopha sa Maung Heroes mo leking ya bolotlwa ya Lukara ya kwa Bokone go gorositse le metshameko ya leki eo kwa Maung jaaka ditlhopha tsa bomme tsa Maung Heroes, Task Conference, NAKO United le Traffic di ne di thulane ko ka mafelo a beke metshameko e ne la go lwela go fetela kwa tikologong e latelang ya top 8 a re utlwe go le gontsi ka Anthony Thobogang. Barati le barotloetse ba bolotlwa kwa motseng wa Maung ba tshologile ka dipalopalo go bogela metseletsele ya metshameko eo e ne e thulantse ditlhopha tsa bomme tsa Bokone di tshwana Task Confidence, NAKO le Traffic. Metshameko ya ntlha
ya be kopantse sa Maung Heroes le sa Boteti River Giants mme Bengae ba garasanya makgarebe a kwa Boteti ka 106-3. Motshameko wa bobedi wa lebaganya Tusk le Thunderbolts mme Tusk ba supa maitemogelo jaaka ba nota Thunderbolts 50-29. Motshameko wa boraro o bo lebagantse Thunderbolts le Traffic mo a bo tlola ditlhase fela Traffic ba phamola motshameko o ba o fenya 36-34. Motshameko ono o garela letsaitsi wa bo lebagantse NAKO le Tusk mo motshamekong ono o solofetsa go tseisa manya. Maitemogelo a Tusk Confidence a itshupa jaaka ba nota NAKO 55-31. Re tsweletse ka go ipankanyetsa legato le le latelang la rena le dikgwetho mo teaming ya rona ba bangwe ga re kgone go traina le bone re le mmogo ba berekela kgakala so re kopana hela mo di-gaming go nna thata gore o kgone go nna le di-combination tse ile gore o ka go di dirisa ko finaleng. We were playing against experienced players. Jana go tshameka le di-player tse di-experienced against tse di gore di inexperienced go thatanyana mme ka gore ke di-player tse di santse di ithuta ke na le tshepo le tumela gore they will bounce back. They have learned a lot from the first round. We are looking forward for the second round. E leng gore re sologetse gore re tla oketsa di-points tsa rona re tle re kgone go ya ko top 4. E re go ntse jalo bogogo jwa motshameko o mo bokone ba supile fa ba aparetswe ke mathata segolobogolo le tlhoko la ditsompelo. Di-team tsa rona tota go tshameka league e tota go bokete because ga gona team epe e leng gore ha re tshameka di-game tse every weekend has to travel less than 200 kilometers. It's always more than 200 kilometers mo go rang gore gongwe for example te bere hua grant ele kana le di-team tsa south but di-team tsa south at the end of the day di kgobokana mo lehelong le le one. They spend ma 8 pula gore bana ba bone ba goroge go nnenyana ke madi a taxi hela rona gore ngwana ba di-team tsa rona di goroge go Maung for example take team e tswa ko Phikwe team e tshwanetse gore e spende bo 9,000 mo transporting accommodation and dijo. Rago ga metshameko e setlhopha sa Tusk Confidence se iphitlhela se le kwa setlhoeng sa loko ka 13 points se latelwa ke Mau Heroes ka 12 points ha maemo a boraro la bone a tshwere ke Traffic ka 9 points le NAKO United ka 8 points. Maemo a botlhano a tshwere ke Thunderbolts ka 8 points e latelwa ke Uprising Stars ka 4 points. Ga Boteti River Giants e le mo go a BOSUPA ka 2 points. Morupile Wanderers ba di goga kwa mogatleng ka lephoro la dintlha. Anthony Tobogang, BTV Sport, Maung. Fa re tsena mo motshamekong wa tsa dikuta Ross Branch o feditse kgaisano ya lebelo la Abu Dhabi Challenge mo maemong a bone ka kakaretso jaaka e ne le tota ya bokutlong ka matlhatso Kalahari Ferrari o garetse tikologo ya botlhano e bile ile ya bofelo ya kgaisano ka go e fenya mo nakong ya 2 hours 32 minutes seo se raya gore Branch o kokoantse dintlha di le 50 go thusa setlhopha sa gagwe sa Hero Motorsport go na bomampudi ba monongwaga ba kgaisano ya Abu Dhabi Challenge. Branch o feditse mo maemong a bobedi mo kgaisanong ya monongwaga ya Dakar Rally o tswelela le dikgaisano tse dingwe jaaka a leba kwa go la BP Ultimate Rally Raid le di simololang kgwedi e latelang e tlhola gabedi go tsena e le supa. That's the end of Abu Dhabi Desert Challenge, and yeah, what a race. You know, so many ups and downs, but we needed to get to the finish line and get the points for the World Championship. We did that. So it's ticked off the goal. Obviously, it's not the result that I wanted, but we'll just keep on working at it and yeah, keep pushing away. And yeah, I'm looking forward to Portugal. I'm feeling strong and feeling really, really focused and motivated to win. And yeah, the team is amazing. Mediwela ka tsela ntseng jalo di kgantsa metshameko tsa Botswana Tonight wetso a re bua re kopana kgantse jana kana kwa bofere bongwe jaaka tla go di neela ka puo ya Seesemane mme ka gore lo sala sentle betso mme a re tswelele re tse re tshwere mono mogolo wa SEC a re tshetseng a re STEC a re tshetseng dikakanyo megopolo ga mmogo le boitshwaro mme ka gore lo tle ka sone se bakatla ke di busitse go Benson Puthego a bua go neele dintlhakgolo tsa la gompieno. Benson go lebogae ka go lebogaela ntla thank you ke tswa mo tseding ai se ka ra isenya Khaitsere motho go se gongwe ka matlametlo ga le mo pegong ya gagwe ya dikgang tsa metshameko mme re pele re kgaogana re bua gape re lebe ditlhogo tsa phirimaneng ya mosupologo. Tautona wa lefatshe la Estonia re ala Karis o moletong la malatsi mane mono.
Kgosigadi wa boraro a itlama go rarabolola dikgang tsa bogosi jwa bakgatla ba ga Manana kwa ga Thamaga. Lenaneo la Continuous Refereeing le tla thusa go betla batshwara diphala ba se nnela ruri. Wetso kgang ga kodi fela nako ke yone e gongwe le gape ya bong e le mapifi jaaka kgaitsedi ya ke go segonkwe a tlhalositse a re tšhentšheng re fetole megopolo re fetole dikakanyo le boitshwaro gore phaphamisa hatshe la Botswana mme segolobogolo re dirisanya sentle bontle re le Batswana re sa tswane. Wetso la modisa tharapana ga ko le galola ga le ya kwa kgosing go ke re kopana kgante jana a nne kagiso. Coming up next on Conversation with Africa. So tourism is something, there is a lot of opportunities in it. About 3.8 million people have chances to get jobs in this industry. And this is really one of the sectors we see a lot of potential. But I'm using Botswana as an example. Before COVID, tourism